Birta longpen kadu kavya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Arkoi ni phain kora trokar ni det pi adang pialong ingdeng troksi kebra troksi republic de keta London. Lason si karbiang long angkang pia parmant dipu rongsopi dipu golf boys pathua klamalong ingdeng troksi kebra troksi angdeng republic de keta London. Indiang kangkado kavyara tame ningak long pensi kachipadu kale kelong ajok det pi alama aphan aman pipen abang putin tame det alama pangjarpon. Lason si pini Karbiang Long District Administration pen cepahem phupon si ingdeng troksi kebra troksi Republic de ketalon along aluhi sarpoaman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang chitong dun si det pialama ing thurpon. Lasolong kado kawe MLA, MACs, EM, MP, SP, DC atum chitong dun si RDP dun. Ingdeng troksi kebra troksi Republic de ketalon along school osomar March pars ke dam kachipati ta pedopon. And second in parade, Commander Inspector Under Officer Anton Pro Saluting Officer Provian Bosamatari Sarbondera. In a few contingent, we have Difficult Boys High Secondary School NCC led by Senior Under Officer Long Katariti and saluting for Master Abhishek Kumar and Master Coursing Terra Flag Bearer. In the 9th contingent, we have the Moscow High Secondary School led by Platoon Commander Sarcho Timon and Flag Bearer Sining Kiripo Tiso. Sonsi ingdeng troksi kebra troksi Republic de ketalon ponalong prek jama khai pen Karbi, Garo, Rengma, Boro, Dimasa pen, Kapre cultural dance ke kan cipak langdon si, mesening samjin pen talon pon. Assam la pen Karbiang long arlo BJP sarkar nang hailo puten eson pen eson chimit me pin pen rong atok anu palong le pin pen radaphan kaching tour oversight pipon bomlo lason thot si amri la pen chin thongarat kedam kewang kacheleng katora theklong si KACCM Dr. Turam Ronghang hin pen chin thong MAC deputy speaker Avizit Crow la pen KAC veterinary and dispensary EM D Uping Mastai atuma phan pin khat si umpanai PWD road division kaparlu chin Thong Rongjang Phongpen Amri Birsingki and kilometer pos towards Semar Bipon. Bonta contractor Ronjit Sharma aning ke ho angthin ki ik ajok tower ko anma ka Semar Bipon nangchi ateng Semar pon pe pusi wara tumpen nangthan pachini du. Phongge nan kedua thek long prom lo lapenge atwar bang nang pi pot churo ke churo lo he ta nang pi bang nang pi pame pusante nanti nil la rada tum ta la pen kan ulo mati ki dam ki bang sik sat penon cihok lo sita cihok wa sita non kaslam mar bang atau mar kasmar tang te ko pen si non son hal hai son cithar ed jat ed pot bang sat su ning du ko dolo la si githe giding na phan tuning ri dun lo he je nang smar pi bang permission pen na pg phan pon chalo আমি বনা আগতে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাস্তাটো ভালকৈ হোৱা নাই চাফ চিকুণ কৰি এইটো আৰু হেৰি এইটো মেটেলটো সিহঁতে দুইবাৰহে ফায়াৰিং কৰিছে আৰু এবাৰ ফায়াৰিং কৰিব লাগিছিলে আৰু ৰাস্তাটো যে এনেকৈ ধূলিৰ ওপৰতে মানে ভালকৈ চাফা নোহোৱাকৈ এনে হেৰি কৰি দিছে এই আলকাটা মাৰি কিনি ইমান ভালকৈও হেৰি কৰা নাই বেছিকৈ হেৰি দিয়া নাই আলকাটা দিয়া নাই খালি ধূলিৰ ওপৰতে মানে আলকাটা মাৰি দিছে এইটো মানে হোৱাটো নাই আমি চাই আছোঁ গতিকে এইটো লৈ এনেকৈ বনালেতো কি হ'ব এনেকৈ বনালেতো নহ'ব নহয় বনাবই লাগে এনেকৈ এইটো ভালকৈ বনাবই লাগে এইটো আচল বুলি কোৱা কণ্ট্ৰেক্টাৰে ভুল অঁ গতিকে ইয়াতেও আমি গম পাইছোঁ যে এনেকৈ আগৰ পৰাই এইটো কামটো সিহঁতৰ কাম কৰাটো ভাল হোৱা নাই অঁ আমি এইটো মানে এইটো কাৰণে এইটো ৰাস্তাটো আৰু ভালকৈ আৰু এবাৰ খুলিব লাগে বনাব লাগে Bang so tuar kita mencok je bang ke ahok lo Islam pandang BJP government itu hak kumantu ne Congress government na hoten tu sami Malaysia government na hoten tu sami litum phan itum la bang sokar itum kipling pe pini BJP government na hot ke bang hot itum hala personan kerat the itum kane dak amriarat penjenglok jinthong rat penjenglok
ilitum labang so nang ke pepling pitek ilitum kache hok kanone sapi ni arni bang ke non nili pu ne amri pen wang boy non nili chin thong sedam di sab wang boy along pen lidak asia sport hekang nong lok lo la so to war bang ke bunai bang chok chela athi la ke nigoan sedam ji la ke la non arni sipan nian chot sedam chot di la ke la sini li pudam ji bang ke la son lo la pen jin thong ben amri rat pan tan li pudam ji bang la son lo la dak amri arat la pen jin thong arat kun same la dak la sotowar la rongjang phong tu de sengki la sabang sotowar ka bonai bang iltum lo non amat ilitum la bang sotowar ka silam ya phan itum ka chilang ni phan kedang sot athi ki koidam mi bang ke siam saran koidet po bang mai local MEC phan koidet hai avit sar phan koidet hai uping maslai phan koidet hai la bang solam stami la ke ki claim ki chok che bang pini ke itum ke kar i hektik pen bang i pilo ewan pilo sitami pini la bang a contractor chok che ni lipudam ni bang ladak bang ke la sila puson aning ke ho ang thin ki a contractor atuma phan KAC pen sai amodo on sitami pipon pedet nang ji la pen labang swatowar prapchin pen pachesemar pon thuserak nang ji la swalong local EM D uping maslai MAC deputy speaker Avizit Crew umpanai PWD road division engineer dual dekaraja alangni tum sitami chelangdun pemi nang ji pusi rat pen nang tha nang pachini du bureau report bad news Puloni constituency ka parlo rong pliara latum polling station men kelar prorajok rong asar anparta rong ara latum pen ning ki pungmate ning duk chipak langpot desoi teron sarkar timung poisa ingti lapente sarthe kro rong ara latum pen KAC CM Dr Tuliram Ronghang MLA Dor Singh Ronghang MAC Kangbura Kiling atum aphan kachoning ripon ke apranga tenga sonsi polling station nang pedo thu nangji kali pute rong pliara latum aphan nang thak not me Puloni constituency pen Langhin constituency along Kipon etke Chikroi dun tek the pusi ningkang samse chipak langpon ngapre ni tum Langhin constituency long ni tum hadak aphanang koson si transfer plot lo ni tum chimang hu hak lo ni tum chini ne dalo la sia ke hai sir Dr Turam Rahmana chuning ri lo MLA sir Dorsing Rahmana chuning ri lo lapen ni tum la bidasing leng sarfana chuning ri lo lapen ni tum da Puloni constituency la Kangbro Kiling sarfana chuning ri lo la si ko an ma nan tum ta nang bori tum tha ni tum phan kopi posi ni tum aku ni tum ke da last border Puloni pen ta ni tum ke border dake ni tum rong thom pliki ni tum ke border desoi teron inglong the podesoi teron unke poiseng ti sarkar timung hemari timung Sarthe kro ni tum rong pike ni tum ke border Langhin constituency alu a border long sili tum si jongan cha la sini tum thang kerap ta be no so ni tum hapu Langhin constituency la yong si nang pon det pulote ni tum ko pilo claim thek po ni tum ke mang hu ke mang ramason sini tum ke tong thap ke tong phur po nona por ke ni tum phan non MLA sara nang matha nang po ni tum ke hadak ni tum bhu jongan thek the jong si jogdun bek nei pulote ni tum phan non amat immediately dak polling station ang pidana kalite ni tum pulisan la ando ni tum da rong plia pulisan ni tum do la si hadak jong thak thelon ni tum ke aku jong vek nai putin tum dunda dunde joka jokji pen iso nalam dolang nili tum Langhin nong si ludun chok chinam nang pa lu chok pani tum phan ke ajo wok lo son lu na pam mang hapu pen tang ko iso nalam dolang nili tum dokumen pendang log voter ID pendang log ang ton a dokumen ke ni tum ke nona por ke correction kuri nang pu ante correction kuri pote ipak long ano kanai lata ni tum ya isia homo salo ini tum rong niarat ke ano kesunggi la si ni tum ke hai homo sa pendang lok sini tum ke pineng bana bangke jongsi nang tirek re kai teng pa dode poti tum ke pineng ke election jogelu la pente jongsi pachun bor idet pulote vote amatsi jogdonde lo pusi phirangke amei kangni hut nang pachini dun Langhin pen sarpin pokro nang kilo birta tang te pini ada babirta bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru